yesterday, somebody made a very big mistake and ordered whoever did it without order and spent some hours sharing our territory in Cyangugu and killed people and wounded others. That has got its own ubuvumbuzi, siyanse, ubushakashatsi bucukumbuye, imyidagaduro ndetse n'imikino, ibyegeranyo ndetse n'inkuru zitandukanye mu bya politike nta handi wabisanga atari kuri Bizaza menya. Komeza ukore subscribe, ukore share, utere comment, maze amabanga akomeye mu bya politike ajya kugeraho umunsi ku munsi. Nawe kandi ukoze subscribe aka kanya, menya ko utangiye ubuzima bushya, umenya amakuru mashya. Ubu urugendo urarutangiye. Ikaze.
nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibifashemo. Hari mu mwaka w'2003 nyakubahwa Perezida Paul Kagame ubwo yarahiraga imbere y'abanyarwanda, arahira imbere y'imbaga nyinshi y'abanyarwanda, bose bari bamuteze amatwi, haba ku mateleviziyo, ku maradiyo atandukanye, cyane cyane radiyo y'igihugu, radiyo Rwanda. Bose bari bategereje kumenya icyo uyu mugabo twavuze haruguru utangaje icyo azabageza ku banyarwanda. Nyuma y'igihe kinini u Rwanda rwari rumaze rwarabaswe n'ivangura, amacakubiri, amoko, intambara, byose byaturukaga kuri leta yari iyoboye abanyarwanda, aho bayoboraga bose buzuye ubukoroni buturuka ku bakoroni ndetse n'inda nini, ari nayo yatumye u Rwanda rugira jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Perezida Kagame ubwo yigeze kuvuga ngo u Rwanda ruzashirwa rukuru yoboye isi, aho gukomeza kuyoborwa n'amacakubiri n'amoko, abatwa, abatutsi ndetse n'abahutu. Ibyo simbishaka, kuko ibyo kuvuga ngo ikirahure cy'amazi cyaruziye, oya, twese turi bene Kanyarwanda, tuvuka mu rwa Gihanga, tukaba abanyarwanda kuko duhujwe n'ururimi rumwe, ururimi rw'Ikinyarwanda. Ngira ngo ni nayo mpamvu ururimi rw'Ikinyarwanda rwongeye gushirwa ku masomo ngenderwaho mu kwigwa hirya no hino mu bigo by'amashuri na za kaminuza. Uburiga siyanse, PCB, MCB, MPG, PCM, MCE, ukongeraho muri rw'Ikinyarwanda. Wiga kaminuza, General Nursing, General Medicine, Veterinary Medicine, Economy n'ayandi, ariko ukongeraho Ikinyarwanda. Muri make ibyo wabiga byose haba mu gihugu cy'u Rwanda ugomba kongeraho ururimi rw'Ikinyarwanda, ni iby'agaciro. Mu kuvuga ibyo wagira ngo yararaguraga koko. Uyu yitwa Madamu Louise Mushikiwabo. Abarebye video twabahaye ejo bundi mwarebye ko uyu mugore atangaje koko. Uyu mugore uvuga arikijyana mu mahanga yose, ayoboye isi yose. Ndavuga abari mu miryango w'abavuga ururimi rw'Igifaransa, Organisation Internationale de Francophonie. Ubu ni umuhanga, ni umunyamabanga mukuru kandi w'umuryango, Secrétaire Général, ayoboye ibihugu binyamuryango abasaga miliyoni 272, bose bamutiza amatwi.
and spent some hours sharing our territory in Cyangugu and killed people and wounded others, that has got its own consequences, of course. Yes. I cannot be specific about or detailed in the kind of response that is going to be, but certainly logically that means if you slap me in the face before I hit back, murabyibuka mu mateka yo kubuyoho murabyibuka mu mateka yo kubibohora igihugu cya Uganda. Paul Kagame n'abandi bantu batatu baje gushinga ishyaka rya FPR Inkotanyi mwaka w'1980 n'ejo bundi ahangaha. Abenshi ntabwo twe twakavutse, murabyibuka. Iri shyaka kandi ryashinzwe nabo rigamije gukuraho akarengane cyangwa se ihohoterwa ryari riri gukorerwa abanyarwanda. Nyuma yuko uwari uyoboye APR Gisa Fred Rwigema yitabye Imana, Paul Kagame yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yarari kwiga ibijyanye n'igisirikare. Yaraje akomezanya n'ingabo za FPR nk'umuyobozi wabo.
kidogo. Wakasema kwamba hapana, kravet på hjälpsamhet och hänsyn mot civilbefolkningen. Kwamba hili jambo sio tu. Na wale ambao wanaendelea na mazungumzo vile wanafahamu jambo hili. Lakini vile sio mzuri kuacha askari wetu bila kujua kitu gani. Aha, iri jambo nyakwigendera General Major Fred Gisa Rwinyema yavugaga igihe yaganirizaga ingabo yarayoboye. Yarivugaga muri rurimi rw'Igiswahili dore ko ari narwo rurimi rwakoreshwaga ku rugamba icyo gihe. Ingabo zabanaga na nyakwigendera Fred Gisa Rwinyema na n'ubu ziracyamushima. Umucyo, ubumwe, gukorera hamwe, kwitangira igihugu, gutsinda urugamba no kutagira ubwoba nibyo abasirikare bakiriho bamwibukiraho. Paul Kagame we nk'umuntu mukuru wari ukuriye ingabo za FPR Inkotanyi zitwaga RPA, akaba n'umunyapolitike, yaje gutsinda urugamba rwo kubohora igihugu muri Mata 1994. Murabyibuka amaraso y'abanyarwanda yamenekaga ku musozi, mu migezi nka za Nyabarongo, Umuvumba n'Akagera, mu nsengero na za kiliziya, mu mihanda no mu myobo. Yarayahagaritse maze abanyarwanda bongera kugira amahoro n'ubutekano. Ubu baratunganye kandi baratekanye. Paul Kagame kandi yabaye umukuru wa Repubulika y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2000. Gusa twababwiye ko haruguru irahira rye ryabaye mu mwaka wa 2003. Murabyibuka neza twabivuze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabaye perezida wa gatanu w'u Rwanda kuva muri Werurwe tariki ya 24 mwaka wa 2000. Icyo gihe yari yarabanjijwe na Pasiteri Bizimungu. Mu mateka murabizi. Ikindi wamenya nuko Perezida Kagame nawe yemera Imana nk'uko n'abanyarwanda ayobora bemera Imana, akaba ari umukristo gatolika. Akaba kandi mu ishyaka rya FPR Inkotanyi, ishyaka rishyire imbere umuturage rigira riti umuturage ku isonga. Umuryango we afite umugore yitwa Madamu Jeannette Kagame, bamwita First Lady. Abana be uwa mbere yitwa Ivan Kagame, uwa kabiri yitwa Ange Kagame, uwa kane twababwira yitwa Brian Kagame. Perezida wa Repubulika Paul Kagame nubwo ayoboye igihugu n'umusirikare ukomeye kuko twababwiye ko yabyize, akaba ari mu ngabo z'u Rwanda mu ipeti rya General Major. Uyu kandi yigeze guhabwa n'umudari w'ishimwe wa Akagera mu gihugu cya Uganda. Nka Perezida Kagame yashyize imbere iterambere ry'igihugu, atangiza gahunda yo guteza imbere u Rwanda nk'igihugu, yinjiza amafaranga hagati muri 2020. Murabyibuka icyo twitaga Vision 2020, mbese icyerekezo 2020 twakigezeho. Kuva mu mwaka wa 2013 iki gihugu kiratera imbere cyane ku bipimo ngenderwaho birimo ubuvuzi, uburezi, kwiyongera ku mwaka hagati ya 2004 n'2013 wagereranyije n'8% ku mwaka. Muri make u Rwanda rukugenda rutera imbere umunsi ku munsi. Kagame kandi yagiranye umubano mwiza n'umuryango w'Iburasirazuba, East African Community, Amerika. Umubano we n'Ubufaransa wari mubi kugeza mu mwaka wa 2009, yarongeye arawuzamura. Ubufaransa bari baridukanye kubera kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi 1994 no gucumbikira abakoze aya mahano, waje kwiyongera uburaza
Thank you very much. It's a great honor to be with President. Abanyarwanda muri rusange, imiryango itandukanye yo mu mitwe ya politiki yamutanzemo nk'umukandida akamushyigikira. Yagize ati mwahisemo neza, muri intare zibewe n'intambo yavuze kandi ko byabaye ibya mbere mu kubyara demokarasi
ntabwo bikunda. Ubu abaperezida batandukanye ku isi no mu karere k'ibiyaga bigari bari kumuha ubutumwa butandukanye bwo kumwifuriza intsinzi kuko urugamba rukomeje rwo kubaka isi. Uyu yitwa Yoweri Kaguta Museveni nawe yamwohereza ubutumwa. Ni perezida uyoboye igihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda, Uganda. Uyu nawe ni nyakubahwa perezida wa Kenya William Ruto, nawe yamwohereje ubutumwa bw'imfuriza intsinzi. Undi nawe umaze kumwereza ubutumwa bukomeye bwiza kandi bw'intsinzi ni nyakubahwa perezida wa Tanzania Samia Suluhu, nawe yaramushimiye amwifuriza intsinzi. Amashuri cyangwa se uburezi baramuririmba, mu buzima ku bitaro n'ahandi baramuririmba, umutekano baramuririmba, mu mihanda muri siporo baramuririmba, dore ko n'ejo bundi yatashye stade Amahoro yubatse, stade igomba kujyamo abasaga 45,000 buzuye neza kandi bicaye neza. Baramuvuga imyato. Ubu se koko mvuga iki? Ndeka iki? Nanga iki? Nanjye kandi uri kuvuga ibi ndamuvuga imyato kuko muzi. Uyu mugabo aratangaje. Mureke akomeze yiyobora u Rwanda kandi akomeze ateze imbere Afrika muri rusange n'umunyarwanda ku isi hose yumvwe kandi amenyekane. Umutekano isi yose iramuzi kubera Perezida Paul Kagame. Ibi wabimenya wigire Central Africa, Sudani n'ahandi henshi ku isi baramuzi. Haiti sinabikubwira. Ibi byose abikora kubera ubwitange n'ubuhanga mu bya gihanga kuko ari umuhanga. Koko avuka mu rwa gihanga i Rwanda mu rw'imisozi igihumbi. Perezida Paul Kagame. Bakunzi babizaza menya, ndabashimiye mwese abo twabanye. Komeza ukore subscribe, ukomeze usharing ibiganiro byacu.